prvoj epizodi survivala ili igramo Factions na Remix Craftu, vidite tu gore iznad mene. I vidite vanalni skill ljudi, vidite, to. Idemo sada, kao možete svoja dijela, vidite ovo sve u kit, početnik, vidite iznad, ovo je moje što sam zaradio. Tako, igrat ćemo, ovo je novi serijal na ovom kanalu, to je Minecraft. To ću igrati ja, ne Faris nego. I sad da počnemo ovako, da pokažem što se ima na serveru, tako, prilike. Pravila ćemo pročitati jednom. Vidite, dozvoljeno grid PvP raid, znači to je sve u vezi sa factionima. I sad imamo zabranjeno, probajte tu vault na svakom serveru. Vidite gdje je čovjek gledao, gore se popeo. Pogledajte, to je naravno neki shop. Nadam se da je neki shop gore, jeste. Evo imamo donacije, evo ovaj shop itema, možete se prati. Evo ovo shop blokova. Sad idemo. Ovo je takmičenje. Enchant, to je sve što imate, sad ćemo vidjeti što imamo od warpova. Imamo warp PvP. Otićemo na warp PvP. Da, ovo vam je warp PvP, dole se PvP-te, možete skočiti. Ovdje je Asparuhov, on piću klipcare. Nako, idemo sad neđe drugo. Warp End. Znači da ima, to ima i nether. Gasimo svjetla. End je tu. Naravno, ovo reći kako su ljudi bijali zmajeve. Vidite, tamo još jedan uzimljiv zmaj. Ima razni tu uzimljiv. Idemo sada Nethead. I što još imamo? Warp divina. Imamo mene to tu. Tamo je vatra. Plava vatra, tekstura. Sad idemo. Šta još ima? Sad čekajte. Ima još nešto. Divina. Ima divljinu na tom serveru. Evo je divljina. Disposal. Istok. Vidite, sever, zapad i jug. Tamo smo već nešto pravili, ali ja vam to ne preporučujem, zato to će vas svako će vas grifati, raidati i ne vam to preporučujem nikako. Ne treba preporučiti? Neću. Tamo to ne treba, imamo dovoljno rani. Nadam se da vam to da moći govoriti. Da, neću svijet, nego neću skida. Mi ćemo otići do Home. Ja imam neki home što napravim, znam da oblik za ovu moju bazu, ovo će sve biti obsidijanom i ovo to će biti malo veća baza. Evo vidite, ja tu sada imam često, imam sekiru, to ćemo uzeti. Uzet ćemo, vidite ovdje šarpe spet, titan mač, ovo je titan armor. Idemo sad dalje. Početnik Efficiency 2, to sam ja sebi enchantala, mislim. Yes, ne znam ljudi, ne znam. Da u svom drugu sam, ovdje imamo tu goldenke, ali nećemo. Imamo još enchantane goldenke, evo ih ovdje. Vidite kakav luk da imam. Luk cepa. Ali nemamo strija, ovdje ćemo ih ovdje. 6. Znači, idemo na ovo pucamo bre. Pucamo malo. Eto, kao sam već server, znači bit će, ovaj piće biti u deskripciji. Eto, vidjet ćemo, možda odemo na drop, možda snimim drop party na ovom serveru, to će u 8 sati biti. Ja mislim da je bilo obavještenje. Jeste? Eto, to je bilo to za ovu epizodu. Ne zaboravite da lajkujete video, šarite video, komentirajte i vidimo se u sljedećoj epizodi.